Олексій Гарань, це ще наш потужний дуже спікер і відомий український політолог. Його ми попросили розповісти дві теми взяти. Тема політичний. Ты че, мать? Они думают, что ты сумасшедшая. Ой. Блин, это так стрёмно! Мать. این همی آدم شب درست در تگ کمیتری من اکورات مینویس. این آواز دقت بدم شه اول شدید است کمیتری نویسه که اکورات مینویسه که اول تو اینم خیلی میشه یک udar اینم خیلی در تنه پشت یا با تخته پشت خواه یا باش دیگه کدام کمیتری اکوراتی مینویسین اینم بکپون تو هم خیلی میکنیم شاید کار یدید می‌بزوله کدامت که اکورات میکنیم خیلی میشی در لبای توچکای روسیه اینجا مسکو لکی اینجا مسکو مترو شوکو دیدستیم باشاکو این کسی من اکورات مینویسه اول بدم خیلی میشه میکپون در لبای جو. Ребята, привет, я Руслан Усачев и хотел сказать, что это мой любимый канал на YouTube. Человек, то есть последний, кто еще не скатился. Реально подписывайтесь, ставьте лайки, на колокольчик нажимайте. Я всячески одобряю. Хотел бы быть как он. Ребята, подписывайтесь на этот канал, он офигенный. Не такой хороший, как был раньше, но все еще ничего. Ставь лайк этому видео. Эй, ты! Ставь лайк этому видео, если не Кремль-бот. السلام علیکم پدران، مادران و برادران اهل اسلام. من یکی از زنان مسلمان هستم، مادر 3 فرزند که 2 فرزندم معیوب می باشند. یکی 9 ساله و دیگری 5 ساله هستند. سالها شد فرزندانم را تبابت کردیم. در نظارت دختران هستند اما زورم نمی رسد. کسانی می توانند به ما کمک کنند تا که تبابت فرزندانم را دوام دهم. کمبودی مشکل است. آدم مجبور می کند که دستی کمک طلب کنید. خداوند نگهبانتان باشه. در پناه الله باشه.